Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Di akon agsubli dito'y abroad. Ay hit, nasaya at aslay. Kano nga ron, ti flight mo, tapno mabagat tayo mangsukon kang ka iji airport. Ay, adan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema, unday ta? Ha? Kastaya. Sino ay? Taylugan, ti kaanakak. Chay barbaraw nga van na. Ay kahit nasaya at nga ron supay ti pagarkilam. Ta gasolina na siguro ti bayadam ken kuana ta kaanak ambay. Depende. Ano niya ti ibaga, chay kaanakak, Cardo. Sige, tanay, madama ti panagimpake. Kita dagito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay. Kahit maawawit mo nga raw, dagita. Ay, easy laang lakay. Sige. Babayan, lakay, Juan. Bye, siling bakit. Uncle Cardo! Uncle! Day! Apay! Paparan niya o marsaw. Di kay paymat gayam nakasukat, Uncle. Hintayo na. Di kay sumuro tamang sukon ka ni Auntie Sileng i airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta traffic na bigatan. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaws. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adingwin kaw. Ay sus, sa payagdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan timang sukon kanyante. Mapanti orasan. Orayan dakbiitin 30 minutos la siguraw. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan timang sukon kanyante. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Naya, kahiliw kayo. Oreda kami, ante. Mailiw kami matan ka na kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. Won! Ay, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bag ko. Duwa nga rilo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kaya ko niya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga yan, tay. Adamat rilaw. Ay, na. Sasagay sa kayo amin, akakaanakak. Ay, agyaman na ka, antay. Nala, hintay pa nga rin mangan, tanay, mabisiin ako na yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga rod. Hintayon. Di yun sa kadwa ni Uncle Yo. Agpatay-patay to, ba't nga grob-robot di asawa yung antay? Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana baalin. Hintayo nga rod manganan, kakanakan. Ay, antay, arkilam tilugan ko tapno adamot pang maintenance tilugan. Ha? Ay, kauna. May mas tisabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan? Uray, 15,000, mabaliran antay. Anya, nagninamot Kamanumo lang nga oras ti biyahe, manipod dyan lugar tayo. Ay na, ngimi na ti gasolina, ante. Kan narigat ti agmaneho. Already kan mang tadi ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw. Aywan gam, ante. Umadanin ti kasangay dya apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastaya? Ay na, nagbit at talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na hindi na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anyat regalo nga dya apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no siyak lang nga may sakit may ate kwarta nga itad mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay, wala. Mabalin lata ka, anakan. Wala.
Dumsag kayo pa yan, te. Ta dumagas kayo nga umuna di tabalay. Sakay to itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kaya't ko na itakanak. Mabit lang, tatulungan kayo ang mga ibaba ka dagiti bagahiyaw, antay. Ay na, nagsayatan, tandakan siling Bakit. Imbatidak mo, nagiti kakanakam. Isadyak nakasurot ng subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga may nga grub-grubwat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray tadamot dagiti kakaanak kakanang sukon kanya. Anay, ayan nagitay bagahim nga Bakit. Ay, awanen, nintid kun ka dagiti kakaanak kak. Ah, Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahek. andya. Ken intid kumiten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, di ka kadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglo. Tagpilpilyan dan samot day tuyan Bakit. Ay kaagan anus ka mayat lata da ita. Ta imported. Di ka kidi agyaman. Tadala tamo para kanyam. Nadamag ko na gawit kan silang isungay maya. Ay, nay, da kayo magayam, antigurya. Ay, sumrek kayo Mabalin nga isarap to'y dua sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to'y sa rukod ka. Ibati yung lata dito'y ruwaran. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalalalag tugaw kayo, nante. Tapno makainan na kayo. Po, nagapgapuan nyo ay Ay ka, TJ Balay Umay kumaalaan tayo pasarabok Ay, sus. Sapay na ibusan, dagitin sangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan ng dagiti apo ko yaw. Sana balay, basta dakwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga raw tinak mangala, ijay wallet ko, antay. Ay, sileng. Diyak kayat tili magasot awan no sa nga ribulang. Diyay nasursurok ti kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pala na yun na 2,000 mat. Sige nga rod, antay. Mabit lang. Ay, di ka maumamang tultulong kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko. Ada pa'y baul nga idultulin ko ijay. Pasig nga alahas ti kargana. Balitok nga alahas. Agpaiso ante. Baka damdamahan gayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Sika nga raw. Ta sika lang ti kaanak ka nasingpet kanyak. Amin nagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Isuasi ka ti paborito kakaanak ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni auntie sila Ada Gemma, apay ka day? Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumrek ka, ta danune mo niya ante medjay kusina. Madamate panagluto na. Agyaman na angkal. Right, apay day ta kwarta silang. Itid ko ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon Bakit? Uray maibus ti kwartak basta para kadagiti patpat gek akakaanakak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadataa. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamaon. Uray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo mag? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka.
Made ti agim imot. Awan karga jereptan, danumlat karganan. Ay ko'y dependa pa ilaeng no awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kada tamad. Nagitilatan kakaanakam ti pampanunutam. Ay sus, masapul ngagbalin ka awa iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinun to kumanga iti mga iwan kanyata, no kumapsutan, no saan adagiti kakaanakan ta. Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Angam saan kumakasta. Nalabas mo ti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas kula kay. Tapno saan dakto abaybayan dagiti kakaanakak. No nasimpet ka kadakwada. Saan da kanto abaybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta at dadapay apagkamangan ta. Masiguradong nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kay kayat dagdag iti kakaanakak, Kardo. Kaslasyak tipudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbets? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Uretan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin karag iti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Sa beach resort ti papanantayaw. Ay, sige. Mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Uray saan nga may niyang kulan. Datay latan karag iti kakabsat ko karag iti pamilyada. Sige nga ron. Tay sa ganak ti balo nag-abadok. Gasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 pag gasolina. Ha? Ala nang tay, tanay, agur uray ti gasolin ba, huy? Mabitlaan. Oo. Adoy. O anya nga, nag-enjoy kayo matlang, o Beng. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo nga, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Oh, na, Betty. Ay, nabanugak pa ikid di naglanglangoy. Manang biting! Daytuyan ti mabayatan! Ay, itad mo ka ni ante Siliang. Ay, kitaan yung data mabayadan, ante. Ha? Nay, nasurok mat asing kumil dahitoy. Ay, sino di mang bayad siya? Katuwa na, ante. Da kayo kay dimot. Sino pa ako mga ay kat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung bagbagamot ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan di pagbayad tayo. Ala, sana bali, ante. Ta, nag-enjoy ka mo. Kano kumapsut kan tao, di da kabaybayan. Wen, ante. Puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsut kanton. Ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kisuan naragsakak. Nga uray awan anak mi kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo mangipatpatag kanyak. Wen, ante. Sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jay Bangko. Imawag ni Jema akaanaka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ije hospital ti anak na taag fever kano. Pati ti ornong di bangko may ibusan. Nagbanno kami di abroad day jay. Ngam di mo samit maramanan ti bunga ti nagbanno kam. Di ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kaslasi kamot lati amuda nga asit kan bakit. Adamot bak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidag damot kumakadakwada Sana puro si ka. Siyak nga road ti kay kayat da. Ti paborito da nga antida. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagijay. So baybay anak iti kayat ko nga ramidan.
Ta isagsaga na aklaeng ti panagbakit ko, ha? Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Anawan yun niya, uncle, no kung kontraan na kayo, ante. Kontrabida nga ron na jela kay. Masurunak. Tun kwan pinadawa kun. Mano pa yaya ti kwartayo iji bangkaw? Adupay mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, ado pa yung arod, ante. Alan, agyan kayo di balay, da kami timang taripato kada kayo, no, bumakit kayo una yun. Ado kami, yung mga sikaso kada kayo. Ngamita, agyan kayo pala dito balay. Malang nga raw tayo baga ka ni Uncle Yaw nga agbakasyon na klaeng dito ibalayaw. Agbakasyon nga ibagbagamat silang. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kay sumay, apay masapul aya nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga agbakasyon iti kabaranggayan kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asak ti asikaswam tasak ti agtrab-trabaho. Taureg luto ken aglabalaan. Ay, awan ti magimulaken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam agnaudak pa'y laang ijay balay ti kanakak amang ipat patag unay kanya. Adan ni Isileng, Marsaw. Apay, anyat gagarayo kanyan tay apong. Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan niyan tay, rimwar. Ay, kwa, dana kay baga kanyak nga da dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awanan kwartan yan tay, inibus yun. Namin salmala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong. Awan maalayo kanyan tay. Kwartayo man ante. Gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay ne, kano inikan ka man dan idikalman, Marsaw. Naibusan Nagninamot kami ti pyesa ti lugan. Kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta ko, tadi mawa mo da bete kanje may dikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Dito ibalay ti ayan nyo. Ngam tila pangtadan nyo ti kwartayo. Ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Patpatyan nyo mat dagi rason dalang da jay. Ala, mapan kay nga rudan iti balay da. Tay suda mat gayam ti pangtadan nyo iti kwartayo. Ijay kayo ngagdaad. Anya? Ayaban kayo kumay jay balay, ante. Ngam nagipit may. Basit ngamin jay balay may. Ure siya kante. Basit di balay me. Agsubli kayo lang na ka ni Uncle. Sige nga raw din. Una, sige nga raw. Tagawid ako kakaanakan. Kahit naibus amay na kwarta mo na di bangkaw silang. Ay, huwag nga raw lakay. Naikimus aminin tadinawat amin dagiti kakaanakak. Ket ita tang naibusan ti kwartam di na kan pagan anaw dagita ipatpatag mo unay akakaanakam. Karto ay Sa dakalaam-am mo no da kwartam. Ngem no awanan kan di na kan pagan anaw. Ayan na nga tay ko na mataripat punda ka. Adi da ka baybayan. Abugan da ka matay. huwag nga raw awan. Andiyan. Diyak laing pagarubakas dya iti aramitin da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla da sino da nakaamamo kanyak. Agamita ta na ibusan ti kwartak. Tinakmut pagananon. Saan nga min nga amin anasaya at ka pudno. Ado ti plastay ko no agin ko kuna itan bakit. So di ka basta mamati latan. Uwan nga rod kunak no isuda ti mangisakit kanyak.
Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag tipod na amang ipatpatag kanyak lakay. Uray pinanawan na kiti sumagmamanungal daw saan ka ginura. Adamat basit pasugnod ko Agam basit laeng. Ta patpatgen kalat nga asawa. Agya badag lakay. Uray piki abang banglaw ken naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipod abroad. Ra inted mo ket ngarod amin ka nagiti kakaanakam ken kakabsat mo dagiti insang pet mapasarabaw ayos lang kanyak dagita. Maaw-awatan kalatta ta asawa ka ket ngarod. Ay ayaten ka nga asawa siling. Agyaban ako na Ricardo. Ay ayatan ka ba't unay? Nagsubliak nga ro diti asawa ket nagsorry akken kuana. Aklo na ka nagtalo ka kiti husto kadagiti kakaanak ka. Taamin nga da kanyak inted ko kadakwada. Ayat ko lang adan tumat mang taripato kanyak inton ko mapsuta. Ngaman yan tadyak pala kimap kapsut ngam didak meten pagan ano idi naibusen ti kwartak. Katita kaasi ti apo, napiksa kami pa'y mati ti asawak, ket naragsak kami latangag dandan na nga uray awan anak mi. Alakastan, to'y gayam mo, siling. Please like, share, and subscribe. Thank you.